Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam, tapno naragsak ti inkay masakbayan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay agasam ngay day tagastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga road. 2.5 siguro. Isupay manan ang maikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan, bakit? Tagmalmalama kung dito'y balay. Saan kan amabutang nga mga no agchiksak? Ag-work from home tayon, pare Mike. Saan tayon agkikita? Basol dito yung pandemya. Adua talaga ti pinarnuay daytoy a pandemya. Ay, talagang adong. Kasano ngay dayta? Saan kayon nga agkita kini Chere? Ay, wala rod. Sapay puminpintas ni Chere. Sumiksiksi. Adda na panunot ko. Tapno agkita kami. Kasano dayta, pare? Bakit? Urayam di mang-install iti internet dito balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Adda lamapan ko ala na papeles iti kumparek. Di mo pala inala idikalman. Among maruda na rabyanak. Ay, amangan no babae mananday ta Si kakit dimit. Basta rumuwarak, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alinokonak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan na rumuwarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak, akumpare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito'y tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak dito'y balay, nabanglo aklat ta. Ay na, mamiss ka mo't may sweet cherry. Ay, ag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na ka kanayon ha. Uwin. Ag-video call ta kanayon. Uwin na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa jay tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko na ma. Saan la akasla? Talaga at tigre, day dya amisis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman angutan na kasta. Sigiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskalat tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda iti tenged mo, Anya data? Ha! Chikinini da ito'y anya! Hoy, tilay bagbagam. Ha! Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamat! Kinagat ti kuton. Among sensitive ti kudil ko. Makagatak labas set. Aglabagan. Maamwak lang ag-chichiks ka manon. Makita, Mike. Ha? Ay, wen. Adan internet dito balay. Adan sige. Padasam, numayatan. Wen man. Kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tentiyam mo. Adamot pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mon. Kan uray saan kon abantayan no adan ija balay?
Agtalnamot laang ti panunot mo. Wen, ante. Adan sakit pagsayaatan da ito'y a pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan ababayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta? Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damay. Kan, uray si kamutan Awan lat hilig kong ag-internet, ante. Sa bagay, uray siyak tupay. Hey, agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike, anya day talanlan saam? Dahil tiri daw Apay alanlan saam? Dito uyak nagtrabaho. Dito'y asiled. Katuan. Nakalaktiri daw? Wen ata no jak maisturbaw. Kasta kano ay ti work from home. Wen, kastoy talaga. Naglawa mo't ijay salas. Nagtataray da giti ubing ijay. No agbuya da iti tibe, di maisturbo akon. Sa bagay mo't kit di Wala mangyawat ka man iti lansa. Isuda ito, iti pagtrabahuam dito'y balayaw, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw. Saanan nga amo ni bakit mo ti araramidam? Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno saan basta-basta makastrak ni bakit ko. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Shh! Uy. Di mo pigsahan. Taamangan na mangag na ka ni bakit ko. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. When ante, tapno saan ka no ama disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay ka pa'y ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamay. Ante, atuyan ti kapem. Agulima ka. Ha? Apay ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija unag tisilid apag trabahuan na. Da kayo mo't ante, gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello. Hello, Han. Ay no, nagpogi ka talaga uray video call. Anya, kat da ito'y lalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mait. Kadigdigos ko nga min, Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni Mrs. mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadiasan na amaamon dahi pa nag-video call ta? Saan? Awan ti muna day jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti muna. Tigre talaga. Rumbang lang ang mapanan ni kabakiran. Madamdaman tumanayin. Adag tok-tok-tok. Amangan nun di bakat ka. Sige nga Rod. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Busy ak nga, Rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ak kunak. Busy kalakit din akanayon. Umay ka manganan. Anya orasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayan no busy ti tao. Busy? Wala. Agim bibisi. Busy. Si kaki di ma... Awan mat gayam dito'y abay ko ni Mike. Napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita? Awanan? Inaman kitaan.
Nakasilaw mat iti silid apag trabahuan na. Nakalaktiri daw. Mike! Ada ka dita, ha? Ay, dak dito. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y daw. Trabaho ak nga rod. Oh, Uri rabi eh. Agtrabaho ka pa'y? wun ata ag overtime ak. Na. Ngam apay amasapol nga ilak mo to'y daw. Jak nga rod ka, ti may storbaw. Oh, kaslay ta. Destorbon nak. Wen tawan kamutan iti pagiddaan ta. Nagisamsambutak nga rod. Angam, kasla adda kasarsaritam itay Sino kumangay ka? May saak mo dito. Kita akman? Ay, unay ka na ya. Awan ti sa bali akadwak dito eh. Mike, ha? Amumon ti jak kayat? Wen, amok. Awanan ti chicks. Nagkunangamin kan kangad da. Makaamu ka. O sige, inak maturugan. Hala, sumarno ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho. Hello, paray. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo lata ka ni Cherry. Agmalmalam kami ang with video call, paray. Kaya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ka. Kaduan nga oras ka. Ag-video call kami ka ni Cherry. Bili ba ka ka? Pare, Talaga kasta, pare. kasano, numamuan ni Mrs. mo? Sa anak mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi eh, agtrab-trabaho ni Mike. Wen nga rod ante. Agpatpat nagpay Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho. Ilak na tiri daw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado dita panunot mo. Mirasol? Huwag nga rod ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda ante. Ay katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Talagang agdwa-dwaak. Angam, jakmat amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Anya ngay ti serbik at teacher iti computer. No saan ka maisuro akana ka. Ag-work from home akmanan ita, bakit? Di ka man agtuktukan, madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti ibaon mo? Trabaho mo da ita? Nasakit nga ro ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya, Wen, adda di talistaan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. ay sapay aday sambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di ah. Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taamo nila kay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya ngay ti sumarunong aramidon ta. Lukatan ad ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen kaanakan, mabitlaan. Oh, adeta. Nalukatanon. Ha? Ay sus. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod. Kan saan laang amay may sa babae? Aduda.
Ne. Ay. Dahito mo't Jerry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat-katawa ah. Wen ante, agkasam, tanagbayag ti panagsarsarita da. Kad kitaam kaday kaanakan. Agsarsarita da, uray rabi eh. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon ti pudnaw. Wen ante, amo kon ti pakabisbisian na. Ha! Work from home gayam, ah? Mirasol, apa nga awan internet? Saan ka makapag-work from home? Saan ka makapag-work from home? Wano, saan kan makapag-chat? Wano makapag-video call? Anya mo dito sa suwi mo? Ha! Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad-ado gayam ti oras kan panawan mo makichat-chat kan makivid-video call kadag iti babaim. Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay at Jerry nga awagam iti lalabs kan honey. Ha! Asino dayjay, ha? Kwa. Pagayam ko lang, Dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alino ko nak, Mike. Ha? Isu nga ita. Pumaanawak pa'y lang dito balay. Makaamukan iti biyag mo. Pimanawan ni bakit ko? Kat kadwa na pa'y dagiti anak may ante. Ay, kasta na ti biyag ah. Agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramidak ante. Tapno agsubli ti asawa kan dagiti anak ko. Ha! Work from home. Sabali mo't gayam ti aramidam. Ha! Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lokon ti asawam. Tapno naragsak ti kay masakbayan. Ante? Ala, kasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam. Tapno naragsak ti kay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta Latibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kasta Latibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.